Okay, hello guys. Good afternoon. Happy Chinese New Year, Kong Hei Fat Choi guys. And we're actually here in New Star Resort and Casino. And welcome to another drive guys. This is 1 week after the Sinulog, and currently the Sinulog sa Carmen is being held at the town of Carmen. Yeah. And last week the Sinulog 2023 was held here at the Cebu South Road Properties, successfully held. And today we're celebrating the Chinese New Year. So Kong Hei Fat Choi to all our Chinese friends. Kong Hei Fat Choi, Gong Zi Mak Sai, or Happy Chinese New Year. Kuhaan lang mana. And there are a lot of Chinese New Year celebrations in Cebu. In fact, yesterday I was in Seda Hotel in Ayala for their Chinese New Year celebration. So wala, dahil Chinese Cebuanos, there are a lot of Cebuanos na incheck ba na Chinese, and it's not surprising because even the time of Magellan, pag abot na rin yung Pigapetta, there are ships from China and up to Saudi Arabia na naadiri sa village of Cebu, Zubu. So imagine, so mga incheck diri way before the Spaniards came. Although Chinese were really more into trading lang. Saudi wag is lang invasion, yun lagi invade ang Pilipinas, but in a way wala daghan king incheck diri sa atong lugar. Daghan kay mga apelyido na I'm sure you met, mga Tan, mga Lin, so mga Yu, Uy, so mga kuan, mga common last names. Go, kana bang 3 letters, 2 letters. Ano yung mga kasagara, mga dato, mindagag dato na mga Lucio Tan, Gokong Wei, si Go na kay Gokong Wei. So parang kuya kay daghang kay ingana sa Cebu. Nasa iwan na yung mga incheck na nipalit ng ilang lain ng ilang apelido, Spaniard na ilang apelido, but mga incheck hapon sa na sila mga na may uban ingana na mapalit sila, palito nila ilang mga apelido. So mga Chinese New Year, ang Cebu City even had their own lanterns sa diha na sila murag may sa Chinese Museum. Yan dito unsa na dihas Magdalianes na sila mga lanterns na atong nagian the other day. So in a way festive, pero karon ang weather ingani may naglakaw ng mga bata diri. So the weather is quite gloomy, cloudy, naman di LPA. Hopefully makuha na sad, ma-pull off na sad sa Sinulog sa Carmen, maayra dito, hindi ni mo uwan, may ron di kay init ba, so street parade, kuha na kay mga tao sayo-sayo lagi sa todo-todo na with their without risking themselves na heat stroke. Diba kay nasa katubag Sinulog ko init kaayo, nasad ko ng mga nagkuyapan taon na mga performers na kinakalikayan every year na giningana. That's why it's also important na nagid mga doctors, mga nurses na mag-duty all around the route para in case lang of emergency, labi na mga kuyap-kuyap na ay maka-respond. Diba? So kani ko ng dana, traffic ko kayo. I have friends na naglakaw lang diri, guests lakaw sila diri pantod SMC side I think
kumuto na naon di man kayo doon layo. It's not too far. Pero mao lagi. Kato mga nagdag auto to sa Carmageddon. Kung sunod mo kuan mo dapat naka full tank din mo para di mo mahadlok na makuan. Anyway, dito sa taas mo agi karon para lang kuan. Kita na tong kuan. Ang kahayag. So anyway, that's the port area also na kuan no. Barkong dagko. Pier 1. Hinay man. Grabe sad kuno ni dire pag parade kuan. Nga kuan yun huot jud. Mga tao nang kuan. Masok din dire. Kita mo agi ta dire sa tong Chinatown. Lion. Nabay mga kaayuhan dire. Sa hardware, Yale hardware. Wala na to. Okay. So diri Festa Fields gihapon. Mao na. Dari ang Chinese Museum dapit sa City Hall. This is the City Hall. I think mga Osmania na ni dugong inchik. Even the Ramas. Dari ang Chinese Gong. Fa Choi. Kita na kung Steph ang mga lanterns. Kung asawa natin sila dugong in-check tingnan mga puti man. Ako I don't know dugong paano tayo ko parang taga Luxembourg. Mong siya asang lugar ha. Espanyol pero di wata kay ba asa tingin ko dugong Espanyol pero nasagulan lang sa mga kaliwat ni Lapu-Lapu. And here we go. We're here to the virtual Chinatown. Hi me. Happy New Year. Hello there. Steph tanawa ra. Cebu. Cebu. From Sinulog nahimo na tang Chinatown. Ting ting tang. Dili mo Dili ko na ting ting tang. So kaya sa gibuhat ang Cebu, although mao na ako maingon lagi na this is like Cebu is one big Chinatown. Labi na mga kanang mga negosyo diri are mostly owned by Chinese. Kanang yung labi na sa una and in the 80s, back in the 70s, the 80s diri gina mga kuan, mga legends na to ng mga pagkaon, mga kokseng, di ba, mga gaisano. Kaya ako gaisano taas mo kaya nangan Guy tingin na ilay Sano ang name. Okay. Di ba kay Chinese ko no kung imong Chinese name first ito last name mo is your first name. So man imong kuan. So Guy Sano. So batay ka ng Guy Sano was the name sa man original na mga katong lulo ni Guy Sano gyud. Mga La Fortuna C dapat di mga C. Ano ba nagayo-ayo diri.
Chester Kokalyong. Okay na mga insect ni tanan diri. Progress mga king king kana di mga ong. Pwede pa na ninyo balhin mo. Diba? Ano pa yung mga king? Kuya na napilido ha. So chong. Sumusod. Na cheng. Piching. Ito. So wala. Dito. Daghan bito kay na mga, so hi na lang ko sa mga friends nato na mga kaliwat na Chinese, kamo kung may mga Chinese last names. So hi man akong tikoy bi. Bitaw, it's a nice day na mga hatag na sa tikoy, spend time with their family. So kita mari na tas Colon and we're on our way back lang adi na tas Colon hindi rin lang tas Leon Kilat para mas pas. Kani mga Jollibee, Tan Kak Chong, insik sa dadi ay. So daghan ning negosyo sa Pilipinas. Kaning UC Go, di ba? So manang daghan kay diri sa Pilipinas na insik. So even here in Cebu, the Chinese mga wata ka timing rog lion and dragon dance kasi ganina ram buntag sila nagpalihi. So most of the retail, grabe ang Chinese trade, especially sa Cebu. Mga traders mga ning Cebu, and it's not surprising why there are so many Chinese families who are thriving or who are based in Cebu. Okay, trading magigiling Cebu. It's like in a way sakto na sa may krama na tag Singapore like, yeah, in a way when it comes to mga businesses or the people in Cebu, mga Chinese mangita. So in a way Singapore like magid ang trading, we love food, dili kayo rich ang yuta sa Cebu, but somehow we still thrive because of trade. Diba? Alright, so mana we are gonna conclude our trip na pohon. So we're gonna conclude our trip. So we started from New Star, we passed by of course the SRP, and we ended up in Magallanes, Leon Kilat, and now we're here at P. Del Rosario. So I'm gonna greet you all a happy new year. Wish you all great fortune and luck in the coming year of the rabbit. Let's be rabbits, guys. So let's be prolific, energetic like bunnies, and most of all productive. So guys, see you, and thank you so much for watching. Bye.